Sanibonani, saphinda futhi sahlangana igama lami ke ngukwazi ngwakaNsele ngibuya phansi le enkandla mahlathi diye nomathemba kusukela liphuma ilanga lize lozilahla kunini awudluli emcabangweni kumina. Welcome to my YouTube channel. You can always subscribe and press that notification button and then for more videos. So ngizobe ngintroduce ama topic ahlukahlukene so hlala nami lapha ku YouTube. Basically today so khuluma ngetopic amandla kaNkuluNkulu okuhlanganisa naMaciko aseMhlabeni nje wonke jikelele. So before ngikhuluma ngifuna ukusho ukuthi lona umbono wami indlela mina ngicabanga ngayo and indlela mina ngicabanga ngayo akusho ukuthi ivumelana nayo and akusho ukuthi njengamanje yonke into engiyishoyo iyiqiniso entirely. So it's just amandla ami nami ngwaphiwa uNkulunkulu ukuthi ngikhulume lokho mina engicabangayo ngethuba engilitholile. So if now wakho umbono you can always comment lapha ezansi kuma comment section, but that doesn't mean ukuthi manje ilwa nami ngalokho engikushoyo kanye ngibethelene esiphambanweni ngalokho engikushoyo. So basically ithi power of God kuma artist. So mangisho kanjalo ngisho kanjani? So most of the time we have ama artists la emhlabeni angawazi amandla awo, and sinama artists that don't understand ukuthi uNkulunkulu kahle kahle wenzeni kubona ukuthi bebe yilabantu abayibo namhlanje okanye bebe ama artists njoba iningi lethu singama artists ngalendlela singama artists ngakhona. So maybe to just to explain something nani niyaziyo about ukuthi yini artist. I-artist umuntu okwazi ukcreate into engekho ibe khona, and umuntu okwazi ukuthi akhulume into maqede ilethe ushintsho, umuntu okwazi uqamba maqede silandele, umuntu kahle kahle onamandla ukuba umholi, umuntu one-influence eningi kakhulu emphakathini, and umuntu okwazi ukuthi akhulume into maqede kushintsheke ezinye zezinto bese imoshakala, umuntu oyisibonele esihle, umuntu futhi engathi unamandla kaNkulunkulu. So ukuchaza nje yonke lento sengichazile ngegama elilodwa, uNkulunkulu uyi-artist, ama-artist awuNkulunkulu. Angazi noma niyangizwa, uNkulunkulu uyi-artist, ama-artist awuNkulunkulu. So mangithi uNkulunkulu uyi-artist ngiqonda ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu edala izulu nomhlaba ngicabanga ukuthi wayelikhanda izulu nomhlaba noma umhlaba wewukhanda, which I also believe ukuthi uNkulunkulu akaphili lapha emhlabeni. But because I don't think ukuthi ungakhanda into uphinde futhi uhlale kuyona phakathi. So wayekuphi uNkulunkulu ngesikhathi ekhanda umhlaba, which means wayesepointini ukuba yi-artist ngaleso sikhathi, ngesikhathi edala umuntu, edala umhlaba, edala nazo zonke into ekhona lapha emhlabeni. Whereas wayekuphi yena ngesikhathi ekhanda umhlaba, which means wayengekho emhlabeni mayedala umhlaba. That's when uNkulunkulu eyi-artist, because ngesikhathi ekhanda umhlaba wawukhanda wawuqeda, wasefaka wonke umuntu phakathi, wasefaka zonke izilwane phakathi emhlabeni, wasenza yonke into, wenza ulwandle, wenza zonke izinto ongazicabanga ekhona lapha emhlabeni okuyindalo noma kuyimvelo kaNkulunkulu. And ekudaleni kwakhe zonke into akazidala waseba nabantu akabathumelile ukuthi bezoletha ushintsho ngamandla akhe. Kwaba khona abantu abahlukahlukene abaphiwe futhi ngendlela esihlukahlukene lapha emhlabeni. Sinabantu abakwazi ukusikhandela imoto, ama artists lawo. Sinabantu abakwazi ukusikhandela izindlu, ama artists laba. Sinabantu abakwazi ukudweba, sinabantu abakwazi ukubaza, sinabantu abakwazi ukucula, sinabantu abakwazi ukuhaya inkondlo, sinabantu abakwazi ukubhala, sinabantu abaningi kakhulu that we can call them ama artists. And labo bantu abane influence eningi kakhulu emphakathini, and uNkulunkulu ubenze ngamabomu bebe ne influence. Kangangoba i-influence yabo i-influence ukuthi kuze kube ngazi ukuthi bayakhothanyelwa, banalawo mandla okukhothameleka, basibabiza ngamaqhawe ngoba imisebenzi yabo inamandla njengeyamaqhawe, noma ngingasho njengamaqhawe inamandla ngokubonisa ngokusobala ukuthi vele bona bangamaqhawe. So uNkulunkulu ngesikhathi edala iciko noma ngesikhathi edala i-artist wayedala yena, uphila kubona ngaphakathi noma uphila kuthina as ama-artist ngaphakathi. So ngokweqiniso singoNkulunkulu balapha emhlabeni ngokubuciko bethu, ngoba sikwazi ukwenza ukukhuluma izinto ezingakenzeki zenzeke, sikwazi ukuyipopola ingozi ingakafiki ngampela ibe ngaleyo ndlela, sikwazi ukuxwayisa, sikwazi ukuqondisa, siyakwazi futhi ukukhulisa, siyakwazi ukubabaza, siyakwazi ukuhabazana into engasho lutho ibe yihaba. Thina singabantu kahle kahle balapha emhlabeni ababeka uNkulunkulu noma abamele indawo kaNkulunkulu njengokuthi senze lokhu uNkulunkulu akasethele khona lapha emhlabeni. Kodwa ngokuthi thina futhi singamaciko
kuningi okugcina kusenza ukuthi siphume endleleni kaNkuluNkulu ngenxa zendlala. So ngokwamanye amazwi iciko noma umuntu oyiartist wenza umsebenzi ofanayo nomfundisi, wenza umsebenzi ofanayo nomshumayeli, wenza umsebenzi ofanayo nezithunywa ezithunywa uNkulunkulu lapha emhlabeni ngokwezwi lenkosi noma akayithume ekutheni zisabalalise izwi lenkosi. So thina siyadala ke asisabalalise izwi lenkosi, kodwa bakhona futhi abadalayo bephinde futhi bekwazi ukuthi ekudaleni kwabo noma ekukhandeni kwabo izinto ezingekho zibe khona bekusebenzise lokho ngezwi lenkosi, bephinde futhi begqugquzele ngokubonisa ngamandla kaNkulunkulu. Angifuni ukujula kakhulu, ngibale oJesu, ngibale uShembe, ngibale amaZCC, ngibale okwamabandla. Ngikhulumi ngalokho mangikhuluma ngoNkulunkulu, noma angikhulumi ngakulelo side lelo lokuthi manje ngifuna ukucategorize manje ngamaNazaretha, ngicategorize ngamaChristian, ngicategorize ngamaMuslim. No, angikho lapho, but ngikhuluma mina ngoNkulunkulu, uNkulunkulu okuyena umdali wezulu nomhlaba. Mangithi mina iciko noma umuntu weartist, uNkulunkulu uphila ngaphakathi kuyena. Ngikhuluma ngalo uNkulunkulu okuyena umdali waleli zulu nomhlaba esiphila kulona. So inkinga ke sibhekene nayo noma inkinga esinokubhekana nabo ukuthi ama-artist amaningi awazazi amandla awo kungenxa zendlala. So indlala igcina benze okuphambene nezwi likaNkulunkulu noma okuphambene nenhloso kaNkulunkulu akabadalele yona lapha emhlabeni, nale influence akabalethele yona lapha emhlabeni njengamaciko. So that's why ama-artist amaningi kuba ukuthi ama-artist and artist bawo abudinga ukuthi uziba appreciate ngemali noma badinga ukuthi beze bebhadala kuba ama-artist. Moyo artist movuka eksena udinga ukuthi ubhadala ukuthi wena ube artist. Uvuka ekseni wenza ubuciko bakho, wenze lokho kwenza kangcono uNkulunkulu akudalele khona ngaphandle ukuthi uzubhadala. Wena okwakho ukuthi ushintshe umhlaba, uqhamuke noshintsho oluthile emhlabeni. Ukuthi ubhadariwe akukushintshi lokho ukuthi wena iba i-artist. But now i-problem iqala mase kubo ukuthi ezintweni ezizenzayo ziyababazeka zisilethela udumo. So lolu dumo lolu esitholayo ngalamandla ethu akulona udumo lokuthi liqhamuka udumo nje livelela qhamuka. Amandla kaNkulunkulu akazibonakalisa ngemisebenzi yakhe kuthina. So akuyena ke wonke umuntu othi mayibe yiciko aphinde futhi aphiwe namandla okuduma. So uNkulunkulu ekuphile leyo nto ukuthi wena ukwazi ukuthi ngaphezulu kokuthi ukwazi ukudala into engekho ibe khona, waphindwa kuphi udumo ngaphezulu. Lokho kusuke sekungaphezulu kwamandla noma kungaphezulu kwalokho sokucelile uNkulunkulu. So kubhlungu ukuduma ube nodumo oluyisimanga ngenxa zamandla waphiwa uNkulunkulu ukubabazeka imisebenzi yakho nezinto ezinhle ozenza ayishintsha abantu lapha emhlabeni. Uficakala ukuthi ngaphezulu kwakho konke lokho awuyitholi imali noma awukutholi ukuappreciate, ngoba ngesikhathi uqala lobuciko bakho ungatholi imali, wawubenza ngenxa zepassion, wawubenza ngenxa zalento ekushisayo ngaphakathi. But mawulokhu ukhula nento yakho, mawulokhu ukhula ngalento yakho, mawulokhu uduma, abantu ba expect ukuthi wena ngenxa zokuthi udumile ufanele kuba nemali, as if udumo liqhamuka nemali. Kanti cha, udumo aliqhamuki nemali, kodwa ubuciko bakho okumele abantu bekwazi ukuthi be-appreciate indalo yakho, izinto ozidalayo lapha emhlabeni ziphile kade ezingekho, okumele abantu bezi-appreciate. So ufica ukuthi abantu kunokuthi bezi-appreciate, abazi-appreciate ngendlela efanele, ukuthi kunalokho bayakushaya bakuphosele ngamatshe becindezela. That's why ufica ama-artist amaningi wafica kuma-drugs, that's why ufica ama-artist amaningi ephuza utshwala, that's why ama-artist amaningi enza zonke izinto esiphambene nomthetho kaNkulunkulu akade wadelele wona lapha emhlabeni, egcine sebenzisa lawo mandla lawo ukuthatha advantage kubantu abahluphekile noma begcine bethatha advantage einganeni ezincane ngenxa zokuthi banalamandla angalawuleki. I-artist lithi sawubona kumuntu wesifazane, umuntu wesifazane uxega amadolo. Even nami ngumuntu wesilisa mangibona i-artist lo muntu wesifazane elidumile liqhamuka lingichawula, isandla siyasheka ngoba ngithinta umuntu omkhulu, ngithinta uBeyonce ngesandla sami. Kodwa ke futhi ephinde uSathane akwazi ukusebenzisa ama-artist ukushaya uNkulunkulu emandleni akhe. Lapho ke ifika indaba yonakale khona ngokuthi ama-artist ngesikhathi esephethwe indlala kungekho akutholayo ngalokho akwenzayo noma ngalokho akudalayo, ingalesikhathi uSathane eqhamuka abe isilinge esikhulu kuma-artist amaningi aphilayo lapha emhlabeni. uSathane uqhamuka kanjani njengosilingo? uSathane usebenzisa bona abantu basemhlabeni ekutheni behlekise nge-artist njalo mebelibona lihamba ngeenyawo, because bacabanga ukuthi umuntu mayidumile kufanele benemoto, bacabanga ukuthi umuntu mayidumile kumele bedisguise, ahlale endaweni ezikule, ahlale koSanchini, ahlale komhlanga, whereas uduma liqhamuka nazo zonke lezo zinto lezo. Kodwa inini abantu ekumele ni-appreciate lo msebenzi loyo wenziwe lo muntu, ukuthi nimthathe nimbeke kulo level emfanele. So ufica ukuthi abantu kunokuthi bemthathe bembeke kwenye level kodwa bammonazela, bamcindezela, bamgxoba, bamshonisa phansi. So ufica ukuthi now wonke umuntu uyalithanda uduma, wonke umuntu uyafuna ukusondela odumeni le-artist, and wonke umuntu ufuna ukulintshontsha lolu dumo le-artist. And mangikhuluma ngabantu abafuna ukutshontsha udumo le-artist, sikhuluma ngabantu abasebenzele ebumnyameni, abantu abathwele balithanda udumo lama-artist, abasebenza ngezilwane nabasebenza ngoSathane.
sikhulume ngosopolitiki nohulumeni, abantu laba abalithandayo udumo lwama artist abakusebenzisa lokho ngeadvantage abayisebenzisela usathane, bengasebenziseli on a benefit of iartist, as in like ukuthi umuntu aqhubeke ngendlela efanele ade idalelwe uNkulunkulu njengeartist, kodwa kunalokho bemthathe bemfaka ehlathini. And ufica ukuthi iartist influence yale silifaka lapha emhlabeni noma emphakathini akusesiyona influence le uNkulunkulu akamdalela yona, sekuyi-influence ukuthi i-influence ekumele manje ilimaza umphakathi. Useyisibonele sibe einganeni, udla ama-drugs each and every day kodwa ubonakala ku-TV edakwa ama-drugs, wenza izinto ezirong ubonakala rape ingane encane kodwa umbona njalo ku-TV, upromota izinto engamela azipromote ngenxa zokuthi ufuna imali, wenza izinto eziningi eziphambene nenqubo omgomo kaNkulunkulu ngenxa zokuthi abazi-understand kwabona ukuthi bona njengamaciko bawo uNkulunkulu. So akumele wena njenge-artist ukhothamele umuntu kazana ofuna ukuthenga udumo lwakho ngemali. So understanda izinga lakho, uphinde understand amandla waphiwa uNkulunkulu before ukhothamele abantu ongamele ubakhothamele, ngoba ilapha ifika ilahleke khona ikakhulukazi. So ngibale ngathi usathane uyawathanda ama-artist, ngakhuluma ngabantu abathwele abasebenzisa imithi, abathanda futhi ukusebenzisa amandla ama-artist. Ngiphinde futhi ngathinta uhulumeni kanye nosopolitiki abathanda ukusebenzisa amandla ama-artist ngendlela e-wrong. Not ke bonke osopolitiki abasebenzisa amandla ama-artist ngendlela e-wrong, kukhona abawasebenzisa ngendlela e-right, but most yabo that's when ufica ama-artist kwesinye isikhathi eba-influence ebhedayo enesebenzela kakhulukazi amaqembu ezepolitiki egameni lokuthi wona afune imali. So i-relationship ephakathi kwe-artist noNkulunkulu inkulu kakhulu, uNkulunkulu uyawathanda ama-artist ngoba uyibona yena kuma-artist meyibuka i-artist. So uNkulunkulu meyibuka umuntu oyiciko uzibona yena ngenxa zokuthi konke okwenziwa umuntu ilokhu uNkulunkulu naye akakwazi ukwenza kangcono. So ayikho ke into ejatshulelwe uNkulunkulu njengokubona umuntu edala into engekho iba khona. Iphoni lami engifisa ukuthi ngiliveze kakhulu, mhlambe sonke sisoba awe ngalo, unokuzibuza yini ukuthi kungani izinyanga kakhulukazi lapha eSouth Africa, kungani izinyanga zalapha eSouth Africa zonke zilithanda kangaka udumo, and zonke izinyanga ezidumile zisondele kakhulu kuMaciko aseMzansi? Anokunizibuze lo mbuzo loyo. And zonke lezi nyanga lezi ezidumile zinemali and ama-artist adinga imali, and each and every time akukhathalekile artist le-gospel, artist lani nani, kodwa wonke wafica asondele kumuntu othile osebenza ngomuthi, noma kumuntu othile oyinyanga noma udume ngokuthi uyinyanga. Most of ama-artists aseMzansi kunalenyanga eseduze kwayo. If akuyona inyanga, isigwili thizeni esingaqondi ukuthi ugulike ngobani, usifica isigwili sisondele sithe thaxa kuma-artist. Umuntu uyabheka indlela zalesigwili, indlela obona ukuthi indlela zobumnyama imost yazo, kodwa ama-artist ufica wangungile wanika imali ngesandla, ewakhangeza imali ngesandla. I-artist lize limukela imali ngesandla ngaphandle kokurealize ukuthi ngesikhathi limukela imali ngesandla yini eliyithengisayo lona okungaphakathi okuyindalo kaNkulunkulu, without even realizing. So here's the first point. Ilwane sithanda udumo, and inyanga eziningi isebenza ngezilwane, and ama-artist aphethe udumo. So zonke lezi inyanga lezi mayisuke zinika iciko imali, iciko libonga lishonisa phansi ikhanda, likhothama lithengisa ngodumo lwalo kulomuntu lo muntu uthenga udumo maqeda kunika imali. Kukancane ufica inyanga zinika ama-artist imali via ama-account, umuntu ayithumele ku-account, bafuna ukuthi umuntu akunike imfumba yemali engaka, akunike cash wena uyithathe lo mali without realizing ukuthi ulimaza lokho okuphiwa uNkulunkulu and uthengisa manje ngodumo lwakho. Ufica ukuthi inyanga ukunokuthi ishone phansi iduma ukudlula i-artist, kodwa manje uyacabanga ukuthi lo muntu ukuze dume kangaka yini lesimdumisa kangaka. Ufica ukuthi inyanga yase-Eastern Cape idume, iKZN yonke idume, iTheku lonke idume, iGoli lonke idume, iCape Town yonke. Ufica ukuthi inyanga yaseLimpopo idume, iGoli lonke idume, iKZN yonke. Ngomnyanga nje yini le esingaka esidumisa lenyanga, because nemisebenzi yalezi nyanga asiyiboni, sizwa ngazo ukuthi mina ngilapha ukuthi, kodwa bancane abantu abawofakazi ngaphezulu kwalokho. Ilamandla ama-artist abathengisa ngawo bengaboni each and every time bemukela imali ngesandla. So uma uyiciko ku-avoid ukumukela imali ngesandla, umuntu angamane iphose phansi, ngoba the moment ugoba uthengisa ngodumo lakho, umuntu lo usuke kunika imali uthatha amandla konke uyowasebenzisa yena ebumnyameni lawo mandla akhe. So zibuze lo mbuzo, I cannot
explain further because ulwazi lami aliphelele kahle but mina ngokungibuleleka kwami nangendlela engibona ngakhona ngiyengibone ngazuthi lezi inyanga isondele kangaka kuMaciko and zisondele ngalendlela ukuthi zingcine ziba abangani abanye but umngani bakhona understand umngani ubahamba kuphi iartist iyahlupheka hlala khona inyanga ihlala eSantini noma inyanga ihlala koMhlanga iartist ihlala elokishini uhlulwa yini ukuthi wakhele lo muntu umuzi uhlulwa yini ukuthi lo muntu umsize la ungakwazi ukumsiza khona because wena ubukeka ngathi unemali lesigwili why engamsizi ngayo yonke into akayidinga why engamsizi ekuthina aqala ama business why engamsizi ngalendlela kumele amsiza ngakhona kodwa uhleze ufuna ukuthi emnike labo 10,000 ukuze ezohleze ebuye ezothengisa ngalolu dumo lwakhe amnike lo 10,000 ethengisa lo dumo lwakhe ukujabulisa lezi ilwane zakhe so maningi ama-artists asithola ahamba nezilwane abangazi understand ukuthi ezani zifike kanjani izilwane empilweni zabo ngenxa zokuthi kuyizikhathi eziningi kuyizigaba eziningi bezithola bethwele bengazi ukuthi bathwele bezithola beseyimeni lapho thwele izilwane emahlombe benezilwane emahlombe bengalala ebusuku ngenxa zalezi indlela zabo abayihamba ukwabona bangazi understand understand ukuthi uNkulunkulu mekuphela lo duma akakuphe kulona lolo dumo lolu kufanele and alukho udumo kumele lidlule lolo umuntu adume lokhu ukuthi uNkulunkulu umuphi udumo ngaka yena afuna ukuduma lokho ongaphezulu akusesiwona amandla kaNkulunkulu lawo ngalesikhathi ususebenzisa lolo dumo lolo lithole inyangeni selikhula liyoshaya irufini akusesilona udumo lolo sekuwamanga sekuwamandla kaSathane esebenzisa wena ukulimaza lo mhlaba lo omuhle ngayo akasebenzisa umzimba wakho wasebenzisa umphefumulo wakho wasebenzisa isiphiwo sakhe akuphesona ukuthi unashintsha lo mhlaba mase kuzokuthi osopolitiki nohulumeni bangenela kanjani naku ama-artist amaningi alambile agcwele indlala lama artist ekuthiwa makhulukazi eSouth Africa noma makhulukazi lapha emhlabeni uwona kanye ama-artist ahlulekayo ukwenza into efanele ukugcina iqiniso ebantwini ngoba thina singabaholi and labantu mebezemva kwethu kumele bebone abaholi mebebona thina akekho yazi uthi point ukuthi ufica ukuthi lo sopolitiki onemali yonke kodwa makuqhamuka KwaziNsele abantu bengajabulela KwaziNsele beka yena lo sopolitiki okuthiwa mkhulu ukudlula KwaziNsele so that's why besidinga eduze kwabo ngenxa ukuthi badinga lezi inkumbi zabantu ukuzoyikhohlisa beyikhohlisa emagameni ethu ufica ukuthi baze bethi thina sithi asikhuluma into ethile asikwazi ngisho manje nangokucula ngeqiniso esilibonayo lenzeke eSouth Africa ngenxa zokuthi sithuliswe ngeimali ngenxa zokuthi sitshela ukuthi asithi kunje ziningi ngakanani izinto emoshakala lapha eSouth Africa izinto ezingashintshwa amaciko but amaciko eSouth Africa ahleli phezulu kwamamiliyoni awakwazi ukukhuluma sike sacindezelwa nje indaba yecorona yasicindezela shona phansi akho ngishona nelilodwa icike lakwazi ukuthi liphume lobala likhulume lime ngeqiniso bake bazama ukustrike lapha eThekwini sethi befuna ukwenza ama-event kwaphela lapho lokho kwathula yaze yaphela nje isikhathi lockdown yakhona iphela ngendlela yaphela ngakhona kodwa kwasekukhona ama-artist ethulisiwe zingakanani izinto njengamayela eSouth Africa siphambana and uNkulunkulu uthembe thina ukuthi ithina kumele sisize labantu abanganalo loludumo thina sinalo ukuthi thina sikwazi ukukhuluma iqiniso kodwa ngenxa zokuthi silambile abantu bona laba kumele sibasize abas-appreciate ngendlela efanele abasikhuphuli ngeqiniso ekutheni sibe kule level esidingayo ukuze kugcina kuqhamukela abantu abawosathane besilinga ngalezi imali esisidingayo ukuze sobonakala ngathi siphila impilo ezingcono ngenxa zaloludumo esesinalo esaliphiwa uNkulunkulu osekugcina loludumo lihlele emahlombe ethu libonakala njengento esicindezelayo singasakwazi ukuphila impilo esiphilayo so ingakho sifica sifa sibancane ngoba sigcina sithengisa ngokwemphefumulo wethu sithengisa ngakho konke ngokwethu without thina sirealize ukuthi sesithengise ngobuthina sesithengise ngama-souls wethu ingakho sifica dibana nengozi emoto ingakho sifica iningi lethu liyibulala ingakho sifica sibhekene nezinkinga eziningi that people won't understand people never understand ngenxa zokuthi sikwingcindezi abantu abangayi-understand abangasoze bayi-understand ngoba simbathiswa amandla kaNkulunkulu esigcine siwathengisa ngemali encane siwathengisela labantu abadinga ukuwasebenzisa ngendlela wrong mangakanani ama-artist lapha bengakwazi ukukhuluma igama elilodwa athi into ethile asiyifuni nangempela lonto ishintshe ngoba abantu balandela thina ukudlula labo osopolitiki ingakho osopolitiki besithatha besondele eduze kwabo besibeke eduze kwabo besinikele imali esidinga besiphilise koSantini besiphilise koMhlanga once aphila leyo mpilo ingalo sikhathi leso kuphela ekutheni sikhuluma iqiniso leli silizele lapha eNkulunkulu esilizele lapha emhlabeni ngokubeka kwethu uNkulunkulu kuleso hlalo sokuthina sikhuluma iqiniso elifanele akukhathalekile akupheleli kuphela ngeqiniso eliphela lapha eSouth Africa even neqiniso kumele liphumele emhlabeni liphumele eAfrica lize lofika ngaphesheya kwezilwandle ko-Europe asikwazi ukulikhuluma lelo qiniso ngenxa zokuthi ngaphezulu kohulumeni waseSouth Africa kunomunye uhulumeni ophethe uhulumeni ukuthi noma ngabe liphi iqiniso engilikhulumayo egcina lo qiniso lizongilimaza ngenxa zokuthi mali ngilimaza lelo qiniso itsita ngivalelwe ejele ukudicilela isithunzi somuntu phansi kuthiwa urephile
mangashonga ukuthi urephile kuthubulele mangathubulele kuthiwa umolesta ingane zabafana noma umolesta ingane zamantombazana angazi ukuthi kuphilopho ngumolesta lokho kodwa nami ungezwe kuthiwa ngimolestile ngazi ukuthi yini umolesta ngenxa zokuthi sengikhuluma iqiniso elithile elingathandeki emhlabeni. So each and every time thina mangimele sikhulume sibheke ukuthi akukhona okuzokuthi mangikhulume emveni kwalokho kungibulala ngendlela ngicine ngingadli njengeciko. So kunzima kube yiciko kakhulukazi uma uyiciko ungazi understand ukuthi wena ubani lapha emhlabeni, wena nje obulapha emhlabeni njengeciko uNkulunkulu. So ungavumeli inyanga, ungavumeli umuntu asebenzisa amandla akho ngendlela engafanele without ukuthi akubhadarele ngendlela efanele ngaleyo nto. So checka ukuthi ubani umuntu ovuma ukuthi asebenzise udumo lakho, check ukuthi usebenziswa kuphi wena ngodumo lakho. Ngalezo ndlela leyo njengeciko uyohlezi usemandleni okuphila, uyohlezi umuntu omkhulu eSouth Africa. Okuningi sengikuchazile, okuningi uyothanda ukuthi ngichaze makuqhubeka isikhathi, but okwamanje bengifisa ukuthi ngidlulise leyo ngxenye ukuthi thina njengamaciko singobani emhlabeni and wena njengeciko understand ukuthi amandla waphozisa umangakanani lapha emhlabeni. So basically for as iciko mina ngiyathanda ukuthi amaciko arealize ukuthi angobani angasetshenziswele into ezingekho, angasetshenziselwa entweni uNkulunkulu akangasidelela ngayo. Nathina sikuNkulunkulu balapha emhlabeni, ithina abantu abanabalandeli, abanabo labantu abalandeli badinga thina. So nani bantu enithanda izinto ezizenzayo, ngiyacela ukuthi nis appreciate ngendlela efanele, ningasihleki ningasicindezeli ngenxa ukuthi nisifakele ingcindezi ukuthi sigcine sifuna ukuthengisa ngalolu dumo lwethu, sithengise ngalomphefumulo wethu, ekugcineni sigcina sizibulala okanye sigcina sifa ngendlela nathi singayiqondanga, sibulawa ama drugs, sibulawa yiyo yonke lento ongayicabanga ngenxa zokuthi udumo luza namandla, luza nencindezelo. KwaziNsele enkandla amahla amnyama. And ngale video angiqonde lutho, akekho umuntu engimkikilizile, akekho umuntu engibiza igama lakhe, and I believe ukuthi makuthiwa khona mhlawumbe umuntu othintekile bengaqondise umuntu kodwa bengigeneralize nje. And ngiyafisa ukuthi ngolunye usuku sibe nayo le conversation enjalo, kakhulukazi sichaza ngokuthi uyini kahle kahle umuntu oyiciko, umuntu oyiciko uNkulunkulu uyiciko. Ngiyabonga kakhulu. And don't forget to subscribe, and don't forget to book our studio. Studio set lesikusona isibizwa ngokuthi Price Hub sound. You can always get it. Most dinga ungathola number yami ngizoyibhala information lapha ngezansi. Thank, bye bye, nibe right.